drink. Nywa kabiriti energy drink ohurura amashemererwa. Kabiriti energy drink nicho cyo kunywa cyawe nyamurungi kandi mukasheshaka yagurire kabiriti energy drink utungamani gakasheshe kandi usibe izoba rungi noshemererwa konka oyirinde kunywisereza umwana utakashikize imyaka 18 konka abantu bona abarwire abaje bona kabiriti energy drink nicho cyo kunywa cyawe twagarukaho mukasheshaka kandi na gani makuru agapfumunsi gupfumu cyaro cyawe agupfa mu cyanga cyawe cyona kandi nsaba tugakuhereza kurgaha shaha emwe kusesha ibiri ahabwa kabiti energy drink kandi tugumiza mu nashaha ibiri kusesha 3 na izindi programs Olivia Kamsime nakwakira urireje nakwakira mtayi wanje akoraje urireje umeva Sky Television bwasheshera izoba 2013 byo ku 11 umwaka 2023 umwaka twagenda tugutera amabega indizoba rya muheru ryo ku 11 uko mwaka umwaka 2023 bwenu murire kurundi batahibita bakoreba Sky Television kandi ubwahati tubagira ngo tuyineyo umwerero mse tuyineyo mutahibita tuyongireho aha Zuku zakwa actually turi aha chane ya 077 ho kubasa kututungira kandi wafuna mu obuzubu kugitunga no banza uscanninga ugaruka auto researching anaza kubano tunga Sky Television kurunje mnonga yegamba mtahi wa wine Zuku ngo Sky TV obwahati area ha Zuku decoders mutangizire nguwe nakunda 0772 0772 wayongera hoje atabantu binji bine 0772 tumanya ta namba yesu ejine namba ya channel 077 not 772 so za 077 aha Zuku kwa kuba hagiramo akateganisa normally ban yani tandika nazigumazine mu issues you scan scanning you starting you scanning kandi kwa kuba ureba bitakora utere customer care enamba neba hwaho utere barebe kinguba connectinga wazaho je ahazukwaho kandi ugumeno ureba amakuru gaitu umkasheshe ureba gumihangwe ureba geciro twine programs nyingi nka Sky TV nyingi mnonga konka kumwe kushabangu utafero kureba amakuru gumukashesha gutandikiraho aga morning at Sky bitu tubagira ngo nalabine business zabo abakwenda kuranga business ombero bikuru twatandika twayongerayo umugisha gucuruho ecukuru tikira mu offices zitaho muri Mbara aha Market Road hihi nakabatene primary school obase kuranga business yawe na Sky Television kandi niwe tunjuce na Sky Television no kutwereza amakuru mengi ayizoberi konka nanyenda ngo tutandike nawo gabanyano bitu abasiramu nyumazyo court of appeal erigire yagira ngo ibintu by'ikibanja icya Sembabure yes ibi tuyirebe ryo mukoti ariho umugiga akagenda yagura itaka ry'abasiramu uko muri Sembabure kandi kwiyagira kushanga yashanga itakero bamugurize yaberi yarizi kandi rizi kahwayo soba kamuguzita katari yabo kandi muri miliyoni ziriyo mu magana 3 n'izindi konko mu ndagano y'abakoze bagira ngo itakeryo yazibaha sentezo kubora kwaraya itaka kurira yange kurugayo kuba bashanga atari yabo refund with 12% per month bakutamu amagoba biciriza akachiko ka Supreme Council na National Muslim Supreme Council biciriza bari hejo waje muhereza ben kurga hawaho myaka nkena sentezo zitahanzara
ziriyo biliyoni nyingi munonga ziriyo biliyoni nk'eshatu no kurenga mbe nijo mu bwego bw'akazi mu koti mu high court yamugira ngo banyaburamwe bareke kuzanira omusente z'omushiija enshonga zarga hato Supreme Court no manya tube tugizire mu enshonga zimwe bagwe bazihandorinze batagire mu court zarga mu high court mu Supreme Court mu high court hato mu high court kubagiremo babagira ngo abashija b'abasilamu mwenda kubuza buze sente z'omushiija umuhe sente ze ninga muhita karye ninga aguze ibintu byanyu bari baza kwatakinga koti yaragira ibintu kurenga umuri bitano ibara yatakinga including iby'abasilamu including itaka ry'umuzigiti hari mu street mu muzigiti gona itaka manya ryankahi manya bank accounts byona baza kubyatakinga kubiguza abawanyondo baba mbenu kuguzwa koti ba court blocker mbenu hati abasilamu bagenda ijo kareba ukitinsa Supreme ukareba ukitinsa mufti Sheikh Shaban Sheikh Ramadan Mubaje benda kumutera umuzigiti ashimanya abasilamu bakimka kumutera abantu bamuprotectinga so bariya bazo mukoti kwemereza kucaringinga aba Supreme Council abasilamu bazo mu koti mu Court of Appeal kucaringinga ibintu byabire mu koti kubashiro mu orada byabire mu high court court kanga yangire up Court of Appeal gutum kubasa kwikirizwa ko kuri ibintu by'umuntu bakubareba so hatensi iriyaho baza kuguza amataka gabo bw'abasilamu harimo no muzigiti ubu kandi rwaba rwaje namba 2 kote gumize muyagira ngo no ngo amataka gomushije ngo sente z'omushije amazumuhereza mwe no teka ngo ntaza kubaho ki abasilamu obviously habire akavuyo wantushaba hataka mu kwitana bo kuba sometimes ebizube byo nibireta n'abantu bihitana bwitaka kandi ikizubu no kugira ngo haramu omuzigiti ngo kwa kugira ngo abantu barwanda umwanya gwekana saninga gwekereziya aho abantu batwirinde baramiza icyo kintu nishibakiri kibi munonga so abanywana bitu abasilamu hatumurge umbyo ku 15 akakumu mushitama hameza murundo kumwakushashura umushija kumwakuba mwineyo amataka kumwakubasa kuguza kandi mureke kurwe kwaso dukoza abantu bingi bagira ngwe sente zo shime kushashurwa mubaji ko muntu kandi mubaji nagira ngwe sente zo zikakozesubwa akachiko zikahinguzwa akachiko ka Muslim Supreme Council mbinu hata tukamanyira ikikirene kiyaho but whether ne Ramadani mubaje akana akora on behalf of nabwo nakora akachiko kana akora abasilamu yaba nakachiko ecyanyu murebe kimwashashura umuntu instead okukireka kintu kikatama ukazogashanga umuntu one time ibintu byatwara ibintu byanyu ninga muzo mu government birukangerze billion ina sente zo kuzana it's a lot of money ninga n'abasilamu batayibanye babasa kubatwera bonka mbasa kwekora mu murimo mwanya bwo kuza kutongana mbasa ko abasilamu binje n'abashubuzi bakuru mbasa kuteka kutaho ubwenge bwo kureba ngo bataho kugumana ba n'abashashura mpora so mbwenu gamahurire turuko yongerayo cyo twire no shaba cyo twire no buzakora je nkokashi ngo kuba amazire kuyagama bataga bayihira abantu bakagatwara hibaga kozesaje nyumwabaziyo amabati gabasize kubana gatemba karamoja tamatemba karamoja yes nyumwaje amabati gabasize kubana gatemba umuri karamoja mu Roto Uganda and
97,555 iron sheets for 3,752 beneficiaries across the Karamoja region were flagged off from Namave on Wednesday, that is yesterday, by the Prime Minister Robin Anabanja, MPs of Karamoja, and State Minister for Karamoja Affairs Agnes Nandutu, who is among the ministers facing trial in the High Court for diverting the first bunch of iron sheets meant for the region. So, agoturebere ngagenda ombusinje leka Agnes Nandutu tumurekere for some time. And Mr. Remigio Achia, MP wa Pian County omurina Birtuk district, ajizirengu nbazagumana bagagenderaho baga they are going to monitor these iron sheets kureba kanguza gakombantu kandi abantu bagakozesa bagashakaza ko kucabiri kiri bashwa bakabagahire katorasorazi abo muri Karamoja. So yesterday military trucks za UPDF zibasize kubana zisya amabataga muri Karamoja. Yeah, well. Yeah, I want to congratulate the government ukikiriza umurama gwayo go kutwara amabatago. Ninda congratulatinga Winston Mwine na Banja nka Prime Minister kandi enshongejo ekane foringa umu officier nangwa na ba minister bombiri Honorable Chitutu na Honorable Nandutu kureba ngo tutwiraha ukwanyo wiri no hurani ntura nimbuza ntamabati gakazi kubarebe ba gabegari ahabo kubano barabe barho nubagira ngo bakandi basasabwa Abakaramoja titim kureba mu kubasasabwa kona ebimbiri nimbuza abana babene babuza ayo ahacakumara umwaka ikintu cy'amabati kiri on amabata go kuzagabika bakandi bagabikira cyane wenda kubanza kucondoza kugaje kubashikire ku ubeno reba na Honorable na Banja agize ngo ashangire nk'ubuhunga buzunzire kuri ya munanka namamva ibani barambura because hari ibintu bashime kwana batwarira Abakaramoja n'abandi bantu ibintu byakikarevu yo kuzamo mu stores zo mu bikajundiramo kandi abantu bakubyenda who procures them nbaba bugurire kintu baba bugurire byo kuzahi hatejo corruption niyo corruption yihangeri irya higuru kwere babe baguziramo abate tukabe ntucondoza tukamanya amabatago kuzagiba gakaga mazire umustore ubwire kwingana ki kuza kugiba yakwanche banchi banyisaga kaga maziremu more other years gayaho abantu bitu baje bishaga gakora hoca batandika kugiba ahibaga kwatire immediately bakabashime kuba agabegaruho kuga dispatchinga hakagumaho akabegata kwasirweho hakasigaraho agoye bakwasire probably abantu bazakoresa nk'ibizibiti mbeshe yo goba kuza nk'ibizibiti agaga ishanjiro mu compound ya Matia Kasese. Yes hati inote kwenda ngumbasime nimbasima koya ahamukonko munda tindi kubasima they have failed to perform their duties well amabate gakaga y'imtwaro 10 yes hati batwire mtwaro mwenda fine that is very great ahabako tutwine daro mwenda na kashanje amabata go hati kukarabe harimo aga habire gakeshango wa Honorable Matia Kasija gari mu compound gakaguruka tinku manyabaga gurice hati bagace bagashwanze umuryaga ahabako ntsa kweshanga umbirore byo byenzireshana ko bibatireho byo kurinda buterbiri ikigambo buterbiri no kimanya ko bagarize buterbiri guruguru konka ko bataragarinze buterbiri ninga guruguru nagaza kuza kokwe abakwango nagaza moroto nagaza tuke nagaza na burtuku nagaza karenge nagaza manyanka hoko Umukaramoja UPDF security n'uguruguru Esirgacha UPDF. Yes, actually police is good, but UPDF.
is the best now. Ekera hibaza kubiba buri. Ati manya yabye kwatara no manya babaza bahereza. No tindi kwendo muntu. Tindi kwendo muntu atoze tozo. UPDF n'abantu. But at least they have that discipline. They have that discipline to make sure they take these things to others. Nyoni ngenda kugambira ya TV tindi kwenda nyoni ngenda ndebe justice being done. I don't want to see ibyo kuribyo gamba kwaba serikali n'abarungi ngo bahita polisi ibyo yona n'amagambo yawe. Me I want twenda turebe kugara keyo turebe kawatibireho to chairman wa LC5 atibireho noze kandi okubura agama bategonaga agara inunka benyina ndebe kandi bwara agende abakuzaga kozesa bwashakaza batagaguza ntuba turya turebana batuhereza ubutimba uhura ngo ubutimba abantu bakwata ubutimba nkonka abantu babutwara kuza kutegesa ensonzi hata gashabu babagabira kandi babagabira so nyoni ngenda ndebe nubwara hekara moja abo kuba hariyo nandutu wa Karamoja hariyo na banjo wa Karamoja hariyo Matia Kasije wa Karamoja nyoni ngenda ndeba amabataga tima yaba babahire hone musumari yaba babahire hone musumari yaba babahire nemiti abo ko cyakubekishikire kubanza basayininga kanayiteri ecyakubekishikire abakubantu baza hatubetusheme kubantu batworeka obuju obutegeriza amabati oburyaho obwebdongo konka burwe mitorede konka butegeriza amabati gonka hata baza gatwara rero hata abantu ngo baza kutanka kuronde emiti ngo rero bagata district rero bakansara na rero finally noza gashanga bwizwera noza kushanga abantu bagihireyo bagatira handi gatambwire so me I feel ihanga sheme kuba nagira system kandi system from grassroots to up abantu bona buri muhirwo mwuga agukore umuntu baragahereze tukahurira ngo agagurize aganwira marwa tureba mukoma kandi bamucwere umushango yazaruzira mande birabantu bakaramoza kugira ngo bakwenda kureba ministers zabo babiri abo bakabonanye tinkwe nambarebe they don't want to see them tinkwe nambarebe dancing the arrival of iron ship in their place nanye tinkwe nambarebe ndebe nubuyakuba nabanja abatine moral authority yo kuzaga kugasimbura because bakashangama bategari yowe so nabo batine moral authority habashimi kubana hazaho minister ndijo so me I feel ngwihanga ryaza kuburgayo no kuba serious umuntu ora minister bakambingire uwabira involved umukozi w'abastoha bakambingire manyo wabira ariko habru umuntu wena wabena kwatwaho umuntu wagatwira kugara ka district oraga kwateho gubo musimu gubo mutego umuntu orabe oryo mukaramojo baragahereze tukahurira ngo yaganywa marwa ninga yagaguza kukora ikindi ubwo bamutwaririra nubwo ensera yaterekane ikamanya ahabo kwa nakuja ngo kubara babaherize amabati mutwara mwenda ni mingi bazagahereza baha list ziriho already ababaheriza abasita buziriho n'abanyabuzari just ninga nabakuronda karuru ninga nabantu abagenda noza kurgaho shange bagaherize abina amategura baze gombe kisibije byembuzi tuyenda gutwerezo muntu amabati urugetenga kandi urugetenga ashimiga kuresa batakarga bakabahereza bakagatuma stoha zabo nabo bakagabika ninga bakagaguza so me I'm very serious about that kunoja unyondi mu leadership ejo inkabe natomerine nabantu I don't want us to see iha tureba rero tukazombiyo kwihakana cyonka ngwito turi abantu barungi uburungi tuburimo tarumukarunji kona tkozire bitasheme gukora twareke bitasheme tarumukarunji kona bitariyo byo kugamba just for politicking umurito tarumukarunji kona abo kuba ni wo muntu bamba kuhereza obutimba okoreka ngwaza kukwatse byenyanja bachi bahereza abahereza sente za parish development model
many of them batine projects zo bakuza gukora zona sente zo bazirire so why should government spend money on people who do not want support twetenga kwara leta ikintu barondo umuntu urkwenda support batarondo umuntu utakugenda kandi urashishe bareke kumukwata kakuba kake turebe nibamukoma bareke kuzangu baza kukoma umuruka baza kukoma umanyowa umuntu wenyine ogwe wagatwara akagakoresa kitashikire kureba bayiregari yamabate go gushaka reju yo kuraramo agabuko ngo abantu tibine sente kuturashanga ugashakize cyuje cyembuzi abo kwa minister nankaka gashakaze cyuje cyembuzi na minister Rugorobi tubaragashanje cyuje so twenda agashigende gakora iki kikire abantu abogenda babe bari abogenda abatagi abagarengire bagende bayigurira amabate gabo babe nugo bakoresa na nebinde government ari kubahereza government ne bahereza butimba abantu mubikozesa kubi abamwe mu bise bijubye koko kandi mucigaka government itatuyambere kandi mugaraka mu rwari mushwija ngo kandi tuzahirwaro batwimembazi kandi abonye mutakwetambira ko rwaro mushwija mugakoso butimbo babahire mukareka kubikozesa kubi so ebintu byone government ari kutereza ni tugumeni let's be responsible center za parish development model bakazibahereza zo kwetungura wagure mbuzi zikazara nyinshi akayene zigasiriwe zigasara government konka ibintu numugenda ndukora politiko mwamara kushisha mugende ibintu byana mwenda kuga government tuyambe na government nayo ne by the way sometimes ninyetenga ngo government ekabe ibintu bingi konka babishisha. The only thing that is lacking is enforcement. Kureba ngo abantu babatwara ibintu ebi babukoze so umburyo bushikire babatwara center za PDM bejesibwe kandi batandisiraho za project. How are they working? Haro bwiro twabire actually tugenda no haro bwiro twabire tukora za research akoraje about these farming tools maybe embebezi bakuhereza abantu bajya ngwite tukahurira ngo kanangana nanga ngo bakabahereza ubwari babahabutsi babahereza mbi konka hata bakahikahoga hata yebuza abantu binabebembezi ningana barebe ko bwiro bwo buru bonka ngo bakubana babenda abantu kugira ngo itwe tukahurira ngo abananka bakabahereza enkoko zo kunanka zo kutunga konkite twine shitwarebe yebuza twena studio mu Uganda yemwe konka mbweno abebembezi ni mazima mwe kore mu mureke kurya ibintu by'abanyarwanda bamwe kugira ngo nibabara harizo mutekateka mbweno tubirabahike konka babihurira namno ngabantu bo mcyaro abantu abone bahurira ibintu ebyo so mugume mbe responsible kandi mushikize icyabantu babatumiriye akora byo kwakuba nagambati abantu babatumire nasha babahiro bururu bako bari bakamabanyu kandi mwine gukora umwuga gwabo. Ya mi am nakugira ngo ariho bintu byo kuba noreba kareba biri ize kuturabe twine giso nugomborora internal security organization officer rather umurimo gwe nuguha kuturabe twine piso twine parish internal security officer abantu batunga sente za government twine diso wa district twine riso twine RDC na deputy batunga sente za government twine kansara twine chairman wa LC1 wa LC2 abo bona batunga sente tino kukorera busha twine RDC twine manyo twine kawo twine abo bona muri mugwabo no kureba ngo barebera ibintu bya government now kora abantu babasa kugenda bakaretera umuntu utakwenda kintu ninga ngo kintu bakireta ngo cyakomwe ngo cyabura hagati nikibacuburire so the problem is both at hariya bakusendinga the center ibukurga kubikwija habuko nibenda karuru kuba kwa nibenda karuru bizaha abantu abo babazana tukabe tureba bagiso na kuko nakugambira ibintu byo butimba kuko nagambira ibintu byo butimba kwa nene barete ubutimba
twabe tumanya turi ya level yo kugira umucondoza district niba distributing to every person ero si cha person nabarho na ba VHTs the ones hate kina manya twabe tureba abantu babakoma twabe tureba abo bantu babakoma ninga baba bingo mirimo yabo igiso umurimo we final binjira bamango umurimo gwabo no gucondoza abatakwagira government niwe abatakwagira government tinkwe na ngundebo umuntu najya ngo utakwagira government ni Bob Wine ninga kiza besije utakwagira government ni nandutu ubahereze ibintu ngo abitwarira abantu akabiri utakwagira government nogo mutaka uwanje umusero ubahereze ibintu bya government akabikoresa bakamuhereza nkata nkaba baratwarira amabate konka bacu batwarira amabate bakagombekesa ibiju by'embuzi kandi batwara inkabanaku bagabahira inkabanaku ukashanga bagakoresha ikindi so onogwe utakwagira government nogo urukwato butimba bw'ensiri akabuta kuza kushohe byenyanja ninga akabuta mu nkoko nubwo ndi kwenda ngo government condoze rani ukuza ku concentrating hari kizabesije me that's where my problem is abantu batakwagira government naba bagiramo biburu negera ungwece kwito muntu techo ekikurga ebiso kureka neke kiryo mundayi so amabata gukore bagatwire abakaramoja we congratulate government na nabonye nabatwire konka tushaba ngugagende gakora umurimo gwago ugubire gugagenderire kandi mwabara gahe kwa kwamabati kumitimana basa kubana bagabangahi kwara bakwamabati kumininga babona za batanga eti mabusho bwo buzaho amabatangahi kwara ibintu kaza amabati 20 amabati 20 turebe gona gakora gayombi kakajwako hatusigare ABCD bona bina amabati ga government gona gabira amabati ga government nubwo turazi tukamonitaringa imirimo ya government tukamanya ngo iriho nekora yes amakuru agandi kandi agutwenze gamba yesterday we have a developing story kugira ngo state minister for internal affairs bagira ngo abantu muko kugira ngo bakabura katakureba reports zo kugira ngo mukahaba bangwa abantu bakabura nguma mugamba baringa aba opposition no mwageze mukekarakasa tumuraga ke kushitamo preliminary sittings because of missing people. We have not seen reports of these missing people. Where did they go to the police to report that people are missing? Where ije shongano mati bitwajiganireho yesterday nyuma abazyo turebere aba member ba parliament aba opposition abe bari umukwe hagura bagaruka bebamaraho ukwezi 30 days without coming for any sitting yes plenary kandi maze turebere bagaruka kubagarukire babere expecting ikiganiro cyo kuza kubaciza kubakirya order paper konka bashanga kitarwaha order paper kandi kibekirho mukasheshi bije bakiyaho bene bagira ngo ikibintu bakihiraho ngo kitinsa ba minister abari in charge of security and defense bayi batarmo konka ko bibaryaho abo kuba right honorable speaker Anita Among abahamiza opposition ngo icyo kintu akini passion kitekwa kuba discussed kutwe turyaho twareba minister honorable General David Mhozi kandi yatahamu yahereza statement on behalf of the government among others ebyagambire agizire ngo ashomera amazina y'abantu including Joseph Chibarama na nabandi yagira ngo abantu abo abamwe ngo ba next of kin police kwebeneza kubabuza bagira ngo reka tutegereze tumukatubuza ngo tubanza tuhurikiriza n'upekera kugamba ngo abamwe police kaza kubabuza tubatunga kubacondoza information tubagitunga ngo abandi investigations zarakwihirira ngo abandi
ngo amazina agabene gamanywa wayabe yabirari akoraje Edwin bashanga kubakiza kucondoza bashanga izina ryerindi then abandi nibatekateka kugira ngo bakaza nkaheru ahamirimo yabo tubaragire tubarabuzire bakaza aheru ahamirimo yabo so tubarabuzire then abandi nibagira ngo they are not there that NUP or opposition concocted names bakafaga kuronda izina kuburyaho rwa mugirimbi Michael urukarateka tekeraho yaba umuntu ogwarho yaba atarho kashikanje abantu babiri families kashi opposition nezagaruka next week kugarukamo kureta kugarukamo allegations kugarukamo ingamba ya minister where the problem is of course tarho obwetar koti tarho kwija kwika ahamuheru gwekintu kunkanyo ningira ngo opposition echebene yenda ekitungire ebiri ne yenda attention yihanga kurgayo ekagamba allegations zabo yaba zishikire yaba zidashikire konka kikazo mu record niyo opposition echebene yenda kishikire kandi na government nayo ningira nayo obi omwanya go nayo kozireki omwanya gwekintu kuguma mu rugambo kitachondozibwe nayo kwekurgayo yakichondoza yakigamba nayo nebe ine defense nyensya kandi defense ebiri ya record where the problem is or the challenge not the problem where the challenge could be ni aho kuza kushanguka shanga aba bantu ugambire obwa government nyingi zona zikakora zikabuzaho abantu including government yo yamini abantu binje nibamanywa ababuzireho kunkatwa ubunako bukota kubasa kukigamba utu government yamine burizeho nanka kikija cyagambwa government yarugaho government yobote ikabuzaho abantu noreba abantu hati bahirwe next year muko kubanza ngo kwa kabiri ngo kwa kashatu hariho kiro cyukuru cya janani ruwo amakuraga ubwa government yabireho agabene gargayo gakoreka uko kitinsogo yafire gakandi gagambe bindi konka government kuyargireho amakuru genyine gije ekirunjo muri yeki kugambire ngo abantu abafirirwa abantu babo bono bamanya ikiruho ninga abantu babo babuzire konka iwe umuntu utarukumanya umuntu we wanyu atabuzire tafire tagizire ki tine kikwasireho nureba it's just a small thing nyo nangwe nshira kureba abantu twantuza kuzika hantu oreba abantu baraya yamawe uhura abantu kunku umuntu bishe abantu barazugoke tubako amwete kumano wa abumwe itwabizire kuzika tine cyutwatire konka bari abariyo baraba kuriya bono bamanya ubusasi ibintu basa kuza kuzika kana ujutaka kana mushaka kana bakarira konka nyinako nwakuba namanya ubusasi bwayine nureba utaka kikuru bote utaka bakarira uriya nyina ngo myaka yayajenze myaka yagize esime bare mndonga batahiwitu abatwine kurigashaye mpaka shayi biri twine cyo kunywa chitu ecyakabiriti energy drink ecyo kunywa cyamani mnonga kandi ongera kugira ngo gambira mtahi wawe aine Zuku abase kubana ateka ho Sky Television obwa hati aha channel ya 077 kandi nabasa kuba na scanning then auto research and Sky TV will be on your screen uterevu reka tumure mukache oine Edwin akoraje Olivia Kamsime targa Sky Television.
kali abantu konga shunze kanibo kirakweshongora toterayo kamwe icyenda ngo nywe kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti energy drink ora kacunshumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abayenda kushubura karyo maduka no masupermarket kono mwihanga eresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5 Sasira nakankahudi dali eche kubona bona niko magara ganje nikunyine kulemeraho bamenya bondi bizano eche kindi kugamba madamu kankushabo nyongere embogo nenkolera bambigire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa nibikorwa batendo bekare limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushubura teresime yazuru umushanjuro 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazuru umushanji 2 makumyasha ashatu ni 11 Mureguza okyajjukira nti Romizi wayini wa 10 ate ogwagaceeko ebirabo bya Christmas onootuwulira kyala Romizi kagutunda wangisebo wagudde dda mbintu abalaba gwa mbuugi Romizi wayini ku nnusu 10 agabudde ne Christmas kantu ne Romizi yekka si yaddiza n'abantu wange ku Christmas nywa bunyi Romizi wayini ku singi 10 akasaanikira ne sitika obiteke mu bbaasa owandikeko amannyako n'ennamba z'essimu ogitwale ewali agenti wa Romizi oba emmotoka ezimutambuza osobola kwetaba mu kalulu ako okwewangulira sola pano enkofiira pikipiki t-shirt egaali n'ebirabo ebirala bingi Romizi ku 10 yawetuwangula
olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmunaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Sky TV iraka ly'abantu. Sky TV iraka ly'abantu nyenda kwakira mwana wanje uri kureba Sky TV kandi tukusima munonga ko atandukanitwe akoraje Edwin hamwe na Olivia Kamusime in the morning show ibakweta Morning at Sky kandi tukusima ho kurebera abantu bitu mwe n'abariyoko abari mukono abari abari Chegegwa abari Kisoro abari Rwanda abari muri Tanzania bakuru nyankore abari muri Kenya n'imo kwasa bari mutugambira mu hururu nyankore kandi abari social media platforms abari ahero muri Dubai nkahimwe na twasima munonga kandi twehiriye kubahereza umuringo muri kwetenga na munonga muri nyankore rukiga nyoro rutoro aho kwa twenda kombeka ihangari yitu tukaryombekera aha magezi tukaryombekera aha information ukumanya nikikuru munonga kandi mutikwa kumanya wanumanya ururimi kananka ukaba numwihira cyo kwenda gukora mukashishaka kandi twagira umugisha gwamani twagira umugenyi watutayiraho mwami Winston Rwakanengyere Mwine kandi naje kuba nayanjura kukizaho konka ubwo muntu ni politician, economist, ni mushubuzi, n'umurisa no muntu w'ibintu bingi byayine byari kumanya kandi byakorera ihangana bingi ne byari kumanya munaje kubantu tugenda tuganira hanshonga stars zimwe na zimwe kuka tsaganira na mnonga aha bintu byamate nko murisa kandi nko mushubuzi twenda ganira aha bintu byamate abantu bingi uko barone betombita abarisa ngo amate ngagura shiringi 3 purira hamwe okwe umurzangoma na ngoma za nakaseke ruwero side zoko hina mateminji ngo abamwe bagaguza bibiri ngo tuzifire abamwe tureba bagata nangwa na muri kasharo mundebira hina ibagasire mu ruguto rukurga abakurga kashonji barenga batakashikira muri itaraho rebira mate bagata erore yona konka mate hatangagura shinji bishatu ko kuza hoteli hoteli zimwe ziguza icikopo shiringi 15 konka akakopa kace shiringi 15 konka kuza kugagura umuntu shiringi bishatu yogurt negura nkoko ebire negura shiringi 15 shiringi umutwaro shiringi 13 shiringi 12 konka icikopo cy'amate cyo kiguma kigura ahansi amiza akacupa kamizi amizi nyabwiza kuba kujya bagiho ko mu gerani bagiho mu nshuro bagihanka yo mu stream zoko gwamate amizi meals bitano ninga meals manyazingahi izitakikana leta zozugura shiringi 10 ahandi baziguze 12 konka amate bagaguza shiringi 3 amashita kuko zagura ciro y'amashita kandi yeguma iriyo metware 2 nuko yongera konka amate gagura shiringi 3 so abantu roho twebuza hariho problem hariho ikintu abukwa mateminji hatiginwe abahinde nabo bineza factory nabo bineki so tubasa gukora ki kureba ngo amate yago gagumana gagura nangwa na many times na nebitoke hino kuba biri aha level ejo nabushanga ibitoke nibugura hansi munonga konko shanga mu hoteli bitagarikire hansi so nka government netekwa ne mwoga kigwe kubasa gukoraho nkabashubuzi bine mwoga kigwa kubasa gukora nkabariisa twine tubasa gukora ki kureba ngo amategi tugaguma gine megamacinga na ubuhereza kandi ubutushango mishopo what can we do itwe kabantu twakwakira sebo
yanjure rege Sky TV irakari abantu kandi abantu bingi bakureba turi ya Zuku 077 kandi turi na Star Times kandi nabine free to air namunonga abantu bakampara bona nazamukono uko tibona baturebera cyane yanjure abantu kandi tugumizemo yebare Edwin okunyakira amazina Winston Mwine Rwakanengyere nimbaramutya munonga kashishekera izoba kandi nashemerwa kwija aha program egi kandi kwajana aha bintu by'amate wayanjurage ebintu by'amate okukira munonga ebeeyi okuguma nehinduka buri season nehinduka buri season nehinduka mbwenu kwenda kucyetegereza naba ni nyenda ngo mbagarire nyuma tubanze turebe ahiturigire business egi ninga dairy farming ekatandika ryari ekatandiketa numangu tukatugira ente zitu z'enyankore ezabizutereza rite 2 rite 3 konka abajungu nebeija bakolonizing nka East Africa bakasharamu batandikira Kenya umurukumo rwenda n'eshatu Lord Delmere niwe yatandikire nwaretse rente z'enjungu ari kuziha New Zealand na Burayi UK kuyazeretsere nangwa kahwiriho umwaka entezo zafa abo kuba conditions zikazitarunungi konka taragumire tararekeraho yagumzamu no promotinga dairy farming omuri Kenya kandi no basa kumweta godfather wa dairy farming omuri Kenya konka abajungu baretsere dairy farming babaganisamu Kenya bagira mu Kenya producing amate Uganda producing ente z'enyama nicyo hano rebera za ranches zona zikaba ziri eza producinga inyama bareta ente z'enyama bareta borani n'izindi n'ibike bindi mbwenu rukuma rwenda bernena or there about Kenya yatandika cooperative yo kubanza Kenya cooperative creameries cooperative Uganda ubu itutukata katandikire kureta ente z'amate zikijwe mu myaka yankaga n'ekitandika za retwa gwabera minister karekaho umugenzi karekaho nwaretse ente zo kubanza ez'amate konka zagoma zinamana make kwisya rukumo rwendo myaka yanshanju umbwire byobo amate bagagarga Kenya garkwija kahi mu Uganda bargo bageta amate ga Kenya agatafa mbwenu twija kure twareba resumption ya dairy farming umbwebembezi obwa president Museveni yataho muranga muhango arikwena ngo abantu bagira entasi hati ebirebyo numangu tukaba government rionete kanisa economy kandi nibwo yatandika no kwigura ubutari kiba kwita liberalization ya liberalizing konka ya liberalizinga eteine farm base ya cooperative movement cooperative zagmazire very weak kandi ba processors abizire baba too powerful ekintu cyo nuko cyosire kwisya hati ntureba cooperatives no buzarazirho konka zine amana make umukatare kandi ba processors binamana mengi umukatare mbwenu turiyo mu free market economics nangwa mpurire n'abandi aba government n'abakigamba turiyo mu free trade turiyo mu free market nahabwecyo toba turiyo mu free market no manyang prices nizo determined by demand and supply ubwingi bw'amate na consumption nibyo determininga prices konka nubutara turiyo mu liberalized market ninga free market ndusiteko ko batwine eberagiro ebikureba nibisanitizinga akatare nibitaho fair competition
niyo kuko bani ndeba ngo hati market eri imperfect eteri balanced ba processors bina mani mengi tiko basa kukigambira aha aboko ati nkine bubukakafu kuko bani ndeba ngo prices izo bakwereza ninke kandi umuntu uriyo nanyigwa na farmer so mbona hati naheza kubaha background ejo nanyenda ku hati kugira ngo hati twemerere nkashiturahi icyo bakweta situation analysis hati itunka dairy farming dairy sector ya yitu ya Uganda twemerere nkashi icyo kubanza amate amengi gariyo mu southwestern Uganda niyo production empangweri kuko zo mu what they call near east nukurga jinja kugendera kimwe kuza ebeeyi kurgayo kuza kamuri ejo no bagita near east ejo tugira mate in fact ko kurga wazo mu restaurant ningo mu hotel bakwereza umukaro awenki amate ni mengi umishweka kimwe kihanga kandi umishweke bindi gatariyo kuko zo mu northern waza oko yona west Nile nkahi no shanga amate gatariyo icyo nicyo kubanza hata mu economics ninga marketing hatwoza kutunda ubanza wigutsa akataraka kawe akuba kweta domestic market hata domestic market yetu neje market ya Uganda ni mayango hati aba ba processors bene cyo bakweta export oriented marketing bo bari no exportinga amate abakuba sente n'uzaze nyingi z'abantu batunga kunka export markets to kubasa ku depending aho munonga hagire cyabaho tukabara kushoza amategeitu amate tugatahe niyo nje naningerera ngo cyo kubanza tubanze turebe muno buturantu exporting abo kwenda kutunga foreign exchange kunka turebe na domestic market nayo twaji growing marketing ecyo bakweta current product current market niyeji domestic market ejeje on point yo kubanza point ndijo twenda turebe functional dynamics dysfunctional dynamics ekikora nkiha ekitakora nkiha ekikubasa ku improvingamu nikiha so nyo nko kuteka ntumbwenu one twine a very powerful market player processor ba processors are very powerful nangwa abandi nibagira ngo nuba controlling a price up to a certain level abo kwa no mayangu businesses zibanzenda kongera icyo bakweta share value ninga share capital share value na habwe cyo bono bareba munonga profitability icyo kugerera hati itweka ba farmers twaba twiniraka twinamana tukubasa kongera hakabaho a balance in the market tukabalancinga amanda processor and icyo tubasa kukikora through cooperatives zeitu ziri week abo kuba ito twenka tukakwatanise tukamanya ikicime kuba ntukora abo kuba abantu abo kuba bakwatanisize hamwe nubasa kugiriraka kandi bakagaruka bakagira amani so hatko kuba nogira oti ekiri gukora nkiha ekiri gukora abo kuba ko kuza kushanga gukashanga ngo hatwine billions 3 zamate no manyangu engiri ya president Museveni ekozire hati ekizube kitwine ni surplus ninga glut kugira ikintu ekingi konka twine shortages twine scarcity so hati ekyo nikizubu kirungi so hati nicyo kugerera ntumbwenu nti cooperative zeitu tugezeho tuzongere amani kandi nyine some thoughts ezinyine zikutekateka okutwakubasa kongera ninga kubalancinga akatari icyo kubanza tindi kwenda kublaminga one player abo kuba stakeholders on dairy sector nibingi on business haro cyo bakweta value chain no mugasho gw'amato kugira ngo yongera kurga aha farm kuza aha barking center ninga cooperative kwiko processor garka kwika aha final
consumer through an outlet ka supermarket. So hati buru player ninga buri muntu uri mu that value chain ninga ejeju value chain ejo ashemye kuba nagira iki yakora ekikuza kureta mu gasho ninga kongera aburungi bwa sector ecyo kubanza tindi kwena gutu blaming ba processors ngo batereza pricing kandi obuyito nkaba farmer amategeitu n'amarofu ninyenda kugambira ngo ko kuza comparinga ecyo bakweta productivity per acre ko kuza kureba Uganda waza kureba Kenya waza kureba South Africa eka emwe Uganda ne producing a little kikomanyisa ngo ko kubone acres igana no bano producing liters igana obwano ko free range omuri Kenya eka emwe no producing liters ishatu kandi hati ko kuza kureba South Africa omuri eka emwe ne producing liters 10 meaning ngo ritigana zija kumuhereza liters 10 z'amata ubu turi free range. So hati tweka ba farmer tukoreki awenki amategeitu nubagagura barikugira ngo amategeitu n'amarufa nahabwekyo ebeeyi yitu iba kutereza ehire amatagutu gubahereza hata harwe kintu kibaye baretsere nubaketa quality based pricing hat pricing strategies ninga abantu pricing haba icyo bakweta cost plus kibanje manisa cost of production kugaruka kugitaho profit ninga cyo bakweta markup then harwe cyo bakweta market pricing price eje kugenda nakataraka kubakaro ejo hata market pricing ito niyo turu nicyo kurebera farm atakubasa kujya ati nyowe rita naji producing abo ashingi bena ninga bishatu nataho markup yashingi bibiri so ahashingi rukaga nimba ni meeting aki profit hati skokiri so konka hati harwe cyo bakweta quality based pricing no kuyonja amategawe amatega kaba marungi okagambira process okagera uti ningo kuba nagurujyo tono amataganje gari umutindo gwahiguru nahabwecyo nishemereye kutunga esente zikukiraho tugire kureba Kenya aha abanolbruku tunolbruku bajya ngo amatega Uganda tabakigenda dire twatere nuru nkareba twaza garondera katare uko muzamoroko kandi abakenya ubu bagumza mbaje ngo n'ibicoro byanyu navyo ngo numbyana kakubingo ngo babiri mu bitandikirege ngo navamo aflatoxins ngwenu muri yabarofa kandi ubu twine ministry ya trade twine ministry ya agriculture twine aba UNBS twine systems so abwenci twinde ubwo wakireta mbito matagitu amwe nigabura mwakantu ombintu byo kuyonjwa abwo bantu bakama ente y'amabera bo kamisa abatakamisa byoma bo kamisengaro ubundi amate entete bari kuzi no shot culture kuziyonje no shot culture no shot ente tosheme kuba nozogesa mizi culture ente tosheme kuba nozogesa mizi tindi kubanya bwinci twe amabere gente tarugozi ya muhako tutagusimura abwinci twe to producing abwinci tukamera ya muntu ya kamera umucanzi ya no mucebe yaba no mukapeiro yaba no ahari kamera ho nabwinci problem neberya hati nyoni nagira ntebintu nibibiri functional dynamics dysfunctional dynamics ebikora nibiha ebitakora nibiha ebitakoraje turundo mbazi gwabyo ebikoraje tubyongereyo hati nicyo nagirira nti ntwenda buri stakeholder aharengo rwako barho aha level yona yako barho ntwenda ngo ayongere umugasho omumati nicyo nakugirira nti hati farm zetu namazima ibyo wanogamba nikiretwa abantu okutegesibwaje nangwa SNV na government egerezeho kwenda kushomesa abantu konkati kimazire ntwenda ngo government eyongera mani of extension workers abantu abakika za farm bagende babatayire
babashomeseza ha farm babegesezaho bakore za workshop bengera abo kuba really itontoreba ngo ekintu cya price ntugira ngo it's only a factor of demand and supply nga namazima tukugira ngo ubwingi bw'amate nisheme ko niyo determinant ya price icyo nacyo nyenda kuja kushikaho mu economics hatwo kuburi free market economics ushemeye kureba ngo hariho fair competition hati nyo kunkuba nindeba nkanye nango n'abantu abandi nubareba ngo hariho fair competition kandi ko hariho fair competition awenki the market ter balanced awenki processor are too powerful awenki ngo kudetermininga ki no to kubasa kungambira ngo nuba noguza shiringiro 15 ninga shingiro 12 omukwezi kwa 8 omukwezi kwa 9 noguza shingiro 5 hat production eje yayongeraho munonga etyo kukatinga down price neya so ntwena nguturebe kandi tushabe government hariho kibakweta antitrust laws ninga competition policies hatko kuzanka Kenya waza no mahanga gandi agintroducing free market economics beine eberagiro ebi kurwansa dumping ebi kurwansa price fixing ebi kurwansa monopoly ebi kurwansa kureba ngu really akatare kaba balanced kandi rero amazima garugo farmer nuwari on the weak side tahini raka tahini mani cyane cyo kubanza ecya kabiri nagira ntatkubantoronda ikikora n'kitakora twine kureba tukareba abari mu Katara bandi ba players n'abahe hata aba barkers ni ba cooperatives abandi ba middlemen abandi bene za kurazi abandi nibaguza amate garkuldi abandi nibaguza amate garuhom kunkabona nibakorecting amate collecting yabo yamate yiriyeta amata gubaza kwisiyayo bagasiyayo gari muringoki icyo ne cya kabiri so ntwenda kureba processor ekihango kiyakora kucyaginga shinge 13 abo kuba at the end of the day kuriya supermarket nibacyaginga shinge 13 lita we ekiyagita hwaho ekikuja korekera kimwe ngo naza kucyaginga ezo zona niki abo kuba hati tukumanya processing cost ye tukujimanya abo kwa buri processor aine capacity ye cost per unit of processing nesta kushana ritazi emitware eshatu na rita emitware 10 so ito tukubasa kumugambira tukadictatinga tukagira tuti charging a sentence abo ko becyo nacyo kira against free market economic ninga economy iturumhata omwami Winston wanogamba history kandi history yo najikunda diary amatago kugazire dalmeya kwija kwika hatijo cyukubanza ngenda kusima w'ikitensa president Museveni ahabuku encouraging abantu bakatamwa amani kutunga ente zenjungu kandi ba government ikataho no kubashyira abantu policies zo kubabashyira kugira ngo be improving mbwe ntaturi nitwe tubasa ku comparingwa no za Kenya na South Africa zo kutukiza konka nitwe turi mu muhanda konka kano shotine ubundi ubuntu obukuburamu ubundi bwabire burumu kare na mnonga government yetakizire ubwabire burunjho akamwe naka cooperative twatwine banyankore kwetere nabantu bino mwana gwabo ababe bine coffee marketing board hariho system kore babahinje bomwani ahabo kubo bwihaka hatariho diary yamani twatwine Uganda Diary Corporation konka eketine mani ahabo kwa matega kagarmaki mbwe hata matega bire menji ahabo nchitakureba cooperative y'abanyankore bona abo kintura nyabushoze ine yayo abesigana kashari ine yayo abakanyaryeru binakabo basekiro beshatu abawizwera binakabo abacenshama abaruba yabinakabo
abonye tutakubasa kugira ejo cooperative society nguko twine banyankwere kweterana ikirye kintu cyamani umwanya go mantu etombitira umuhindi ninga other big companies zikuruga heru abonye cyo kirembere cya kabiri necyo wagamba ngo government yongeremo abakozi extension workers ubona ko ubwo maybe no kugira ngo bunda babibinentesha nabakabara bakitinde kumanya konka umushaho wahagomborra akata ya irente ukakahabaho ubona ko konka kanushuta n'umushaho n'ubwari ahagombora yanyuke yarubaya the nearest place kama kagetorire gomborra nawo nkate bari kumumanya no bwari extension worker taine man we gomborra taine man go kumwohereza ngo azi kurondente kurambrente kanushuti natura hagomborra wanoza kumwiha yo note ko kuba innocent kandi government iri kumhereza facilitation yo gukora umurimo gwe kanushuti hato wa agriculture no wa veterinary manyana bahi imirimo yabo yo mu office omwo tekiba extended to the farmers. Okay, ebintu bibire cyo kubanza ko spirit ya cooperative nungi ko kuzakora amahanga go na India waza kureba gamahanga ga Denmark wareba Holland wareba New Zealand wareba nkahi dairy farming ekaba mostly uplifted abo cooperatives abo spirit yo kwatansa so cooperatives zo ni nshabanga government zitema manage ro mukono ahabo kuba cooperative ndirirakarya ry'abantu kandi hatariho there is an emerging what has emerged ninge kizireho tugizire ba middlemen bamani munonga bene sentence kukirana na cooperatives ahabo kuba government cooperatives ntshaba ngwe yongere umutindo yongere mu kuyakubasa kubata musente nango mbe nitekateka ngu yataho fund ejo condition yeji ntwenda corporate governance twenda ngo boryaho ogira um cooperative wagitegeka imyaka 10 wagitegeka ki no manipulating eberagiro no giroti elections ntwenda habeho corporate governance the government ejire hati abarateho nteka nungi yo kumanaging ezo nije kutunga access aha fundage aha sentenje cyane cyo kubanze cya kabiri tumazima ngo umbwiro ubu bwahwireho cooperatives zikaziriza amana munonga hatwo kuza kureba cooperative movement ya Uganda tumudayare yo kano muzasakoze zindi naki eriyo ne imaging kandi ekikworeka increase in production hatu no production itoro hati ni billion 3 muri tukakitakabahoga so konka hatecho nacho kizere n'ikizubu ecyo kurondo butari aza Kenya nuko katare ka Uganda kahangwa kamati konka Kenya ino kuyatwecangireho ahabo kuba bo amate no baga producing expensive kandi itwaha amate ahantu bagagura hansi hato za kushanga process ine competitive advantage kwa kutwara amate omukatare ka Kenya aga dumping so njombe ningerera ngo okweteka ho munonga ngwitwe amatega Uganda president kanaga ambaha integration ya Africa ya East Africa even ya Africa later on tukatandika no kuintegrate ngo butare markets hata nkadare farming nkadare ntugintegrating atuta mbe byo niteka ntomwa go kuruga aba Kenya farmers ba Kenya bakagumana bashanka nkaba competing munonga ninga kwanga amategeitu abwenchi takwe integrating cooperative movement yitu okashanga ngu aba KCC ninga cooperatives zinde za Kenya twihayo member tukamureta tukamutako mpara akashitamaha board yaki ya para tukekireze zo cooperatives eza Kenya zikainvestinga umbi cooperatives zitu za kutara twine processing capacity ninga capacity ndijo yona hata bakagituretera
aho kuba turabe turi aho ko tuzirwe hamwe hatu tugenda tubakatari tuzirwe hamwe twe n'aba Kenya na Tanzania na Rwanda na Burundi ikanda to kuzarwa kumwe utakunkiza kuntaho mu kicenge cyawe utakunkiriza ngo nze mu rutoke rwawe hatu kuzarwa hamwe kwabura kakwasigara umwanya nangwa nyowe nkani nkiriza n'abantu ba Kenya toko basa kwikiriza oine akatare kawe ukikiriza abantu bakije bakadampingamo amate at a low price nibo bakudriving out of business so bakaba bashyikire konka nyoni ngira ngo government eteho ikiganiro kirungi n'abantu ba Kenya inangwa hine new strategy formulating the East African market the East African milk belt East African milk belt neyo kuintegratinga obutari tubutare bonko bw'amate na n'ubundi nyoni ndango really what can bring East African community forward no kuintegratinga obutari and through products hata noranka Kenya export market yabo ekukirayo ni Uganda awenki mwe exporting ibintu kunu istutakubasa ku exporting oko ukashanga ngo haruho imbalance balance of trade and balance of payments hati twabasa kwikiriza tukajya sinumanya agana amategeko East Africa katurondo butari ahandi tubanze twintegrating systems tutandike no kwihaho suspicion rero bakano bagera ngo bitshona Uganda agamategona gargiri haba Kenya ngikiri kubasika ngushana no leta powdered milk bagataburira hatkuko boine members aba Kenya bari board za no bari am ebintu okubukugenda ekyo nkihaho suspicion nkitandika kuretaho no kunda na friendship nkitandika no kumanya ngo hati agamate n'ubudantaga producinga konka processing plantage njine msheya ekyo nyoni cyo nani ndeba nka ekikubasa bukuba Kenya nije gumeri akatare keitu kahango kamati abuko bene deficit pound should be over I think like 2 billion or 4 billion I don't recall the konka bene akatare kahango hatku itokutura twine competitive advantage yo kubasa producing agamategona bona we bene competitive advantage maybe to finance or to experience or to what abanje batakubireza tukakwatanisa your idea on have extension workers bahikiri tubar properly facilitated tubine mashita tubine umushara muki kandi ba scientists bashomire no ba doctors vet doctors kongana bashashurwa esentengi government ine kubarebaho nkaba ba scientists bona okuba kugira bata okuba kubare abo kubecyo nce kwija kureta mutindo omu dairy farming yitu omuntu akagira umuhimbo go kwija kutaya iraki farms akakora reports haruna kinangwe kimbe nitekateka hati noreba nka some of these countries as developed bene cement banks bene system hata nkaba harwe nebe ineki cement bank ya burinte buri kikakenti bwizubwere ine ndijo hatugira aba inseminators were properly trained kirete costs zo kuza ku keeping enemy njungu ezenungi kwe kurwara hamashiyoneta kiri productive so konkambwe necyo kandi nacyo kikendeza handwara enemy nayo neturaki nereta endware zinde kandi neryana munonga kandi nerwara yabe especially year delicate so mbe nikirebe cyo nacyo tukiteka tekeho tukitema amani okay ya chine umwami Winston Mwine Rwakanengyere kandi tiyo tuganira aha bintu bingi namunonga imwe Abariisa abakurisa ente zamate amategeko tekwa gateka tekeraho je tukumanya abenshi Kenya iyo ne muri rwanga amategeko bono batwaza bata abenshi South Africa ne tukiza abenshi ahandi katwine ba minister katwine abakugu abashomire buku bakwijoko batuhira yo ki kandi twongeraho ki itwe nk'abashubuzi rather itwe nk'Abariisa ito twine mwoga ki abenshi abantu bagira ngo amategeko kutugatwara aha international market abajya kwitwa gitu gaba marofa cheme
kora ki twaza gahindura amayonjo roro yitu ne hana mnonga hatinka bwenjora zikugwa abwe oshimi kamera rya oshimi kubanda twazubwa bata ahente zo kama ayishimi kubra zirara hashimi kubara hata those are issues as tugenda tuganiraho kwenda ku improvinga amategeko kandi ko improvinga amategeko okuguzubwa kibanje manyisa ngo improvinga ahantasiya yamaka kandi wa improvinga aha pa capita income yihanga ahabo kuba itwe yihanga ryitu backbone yaryo ne agriculture kandi agriculture mu byo burisa no buhingi bwinta tuyuntugamba aha burisa na mnonga amate gaitu ahabo kuba abantu uko barono barra n'amategabo ngagura shinje bitano ngagura shinje bishatu kunkoce zo mu hoteli ekikopo mu hoteli negaguza shiri ne kiguze nk'mitane nijo ne kiguzo mutwaro akacweka karta just kandi karumuna mezi kunka ahabo kuba we akonjire mu value addition mwami Winston okiriyo no tuganira hakabaho hariho intekateka y'amategeko kugumana bagahereza abana kutukuzo mu magenyi abantu aha budget zaitu tuba twine soda bia mizi bi tinkari biriho amatega berigija emyaka nkebire hingwire mu magenyi no shotiga kibire expensive abantu nibajya ngo amateki expensive gateka no ndokopo no enda bihano enda amajani no so hata kandi amate gagarga mu magenyi no gashango mu magenyi gabagiga mnonga mu magenyi gabutosha amatego tokushanga abantu banywa cyayi ntubasa ko jo market ya domestic ahabwa amategeko in the circumstance obutukine ama doubt mahanga gahero na mnonga Kenya ito domestic market tukaje empoweringa tukakoresa amategeko actually se cywagamba twosere tukitekatekaho eki kintu cya abana beitu kubahereza amate gar processed haza ekiroto cyanje nyonko muntu n'abanyayuganda kunywa amate gar processed ntibasa kuba kinki like a far off dream konka Uganda netekwa planning towards that target kwija tukareba ngo abantu beitu banywa amate gar processed mbweno iki cyano gamba okugrowing a domestic market n'ikintu kirungi bunonga kandi agamate gabana beshomero nyombere nkitekatekaho hati nka government ne homushoro amate agar packed agar processed ne charging aba processors umushoro hat that's the first item boba processors nkabo hat kanuba noza growing akatare consumption kaneneza kweyongera ahabwenki bota kugira discount yibahereza government ekasharaho ahamushoro processor ekahereza discount nabandi omuzeire nawe akagira enushe yataho then tukareta bukuba kanagambire with some international agencies okutwa into zo kwa bukuba nyosoro mbintu byo ku zo muza workshops izizamate na diary naki bar willing nabo kutaho grant at least nagwa tukakora pilot project government ekasharaho amushoro processor ekahereza discount omuzeire nawe akagira kuyataho then international agencies nazo zikaha grant hatuka piloting that project in one area tukabanza tukareba abo kubeke cyonka nikibancyongera ki consumption seo ombwire bwa ebihumuro then hat processor akakora powdered milk yakuza ku exporting ekyo mbe nikitekatekaho ejo modo nayo abantu nibasa kugi refininga ntureba okucyakubasa kubaho ekya kabiri hariho kintu cy'wagamba abo kuba south western Uganda especially tuyine bintu bibiri ebitukudubisa hari ubutukudubisa amate hari ubutukudubisa ibitoki hati nyowe nkomuntu ibitoki kabisa nyonye n'urutoki nka hate ibitoki nabisa nkasa ebihatsire nasa nebitahatsire as a trial as a test kuna kozire ekyo nashanga ngu abantu banje kanye n'abakozi 25 bakana barya ubuhunga bw'ebitoki nibashigisha obushera bwaki bw'ebitoki
hati nakora research nashanga ngu ebitoke nibikira engano nibikira esano y'ebicori abo kuba bio tubine gluten hati gluten ni gum erikuberiyo eriyo mu ngano eri no buhunga hati umuntu kwari yo mugati ninga yari chapati hati ebyo kubikuzo munda byayo kwata hati riyo glue ejo gluten ekuberiyo mu byo kuryebi ekwatana ezibirem gasho kutaha umubiri hata abazungu bariyo nibagezaho kwa avoiding ibyo kurya ebirine gluten hata ikintu cyo kubanza cya kabiri nashanga ngu banana flour ninga esano y'ebitoki ko kugigetaho esano y'amate wagigetaho esano ya soya bean ekora health foods so hata uko kureba formula milk na dizi ebyo kureba by'abana bato ebyo bako habarweire ebako haki hati ahabwenki government na eta kurundo buryo obutwako basa kwate kintu ekyo kakaba katareke toke bitu kakaba katareka amate kandi tukagaruka tukatandika business endijo eyo kuhinga ari empocha soya bean yo kuhinga empocha hate ekyo nacyo mbe nikitekatekaho ngo natunga chance nkigambire abandi abikikwataho babase kora ki babase kukikora so hata mu promoting a domestic market no cushioninga sector direct sector against adverse effects of the international market hata harimo economic search bakweta externalities ninga external factors hata tokwera nka amashita ugakwengera umbeyi amatena gondo gatekwe koraki kwengera umbeyi bwese twakwika at a point ukashanga gutubasa ku exportinga amategeko tukagataye so inagira ntati wano ndakureba this situation ogirebe in two ways one ekirukora ntiha ekitakora ntiha twarema ngo ekikora umurango gwa president gukoziri kandi ubwo kureta ba processors nabo gukozira bako atwira katari konka twenda kongeramo ntwende kiragiro cyo kusanitizing akatare kikataho fair competition ntwenda barwanse dumping imbazi kukwata buri nanka umbazi gono gubatunga bakagudumpinga buri kintu cyona ecyo ne cyakasha twenda kureba ngo tabo price fixing abantu kuzo mu corruption bakagambe nama yabo bakajya ngo haza aharushanjo na 5 mutakarengaho so njora ni ndeba ngo ekirukora nkiha ekitakora nkiha interventions ziziya ntwena processor nawe ahitera mu kifuba amanyengo amate nage har farmer kwako bata atakutunga price ekiri na uwe ka business ye ter guaranteed angenda ngo hereze view yawe about cooperatives na nakuburiza wenchi hariho bwa cooperative buke tutakubasa kwika aho tutakagire aho kuivolvinga Kenya konka itwenka Uganda nka southwestern region tubasa kugira cooperative society yamate twenka bageta cooperative movement ejo movement twenka tubasa kugira ejo ya district twine twashire aha kugira a district twashire kugira aha region tutakagire kwika aha level yihanga so that umwanya mwe tukajibona ugambira karumwe ahabo kuba oriya ogwe processor aha twasize kwa kuzarubaya ajatatu nyoni imweniza kubagura mbere nyamwaha inyoni za kubongera mu 10 atabisigana bono bono babahereza nkagana rukaga tugenza kubahereza rushanjo nahandi so benyine soft landing an idea soft landing ya processors abaka processors nabo nabargaha bagenda batunga za loan ubundi loan ni wabazitungire amhendo sente nyingi sente babine kuzihamo omuki konka bene itekateka ntati ahwenchi hatako bahwenkoragana partnership between the processor na cooperatives as a partnership eje kanju kugambe bene itekateka hatunoreba processor na abaine trucks tankers zamati abakanu bareta ku deliveringa ki ahwenchi hatakujya tumbwene ahabwo kwenda kwa upliftinga
omuhendo gw'amate naza kukwata egyo bizinesi nagihereza cooperative egi yatamu tanki ibiri eri yatamu tanki ibiri egi yatamu tanki ibiri egi yatamu tanki ibiri rero cooperatives hati ziri byaha yabaza mu UDB bakatunga sente bakagura za tankazi ninga bo bonka bana bakibasa ninga ukwara base kuona konko shanje ngutanka 2 tankers zaba za supplyinga katugire nka par yabene tankers ibiri zamate eri kusupplyinga par hato shanje ngwekyo akaka sente ako nambwe minister kagamba ha cha diversification konka wakana gamba ha ku diversifying through okutandika enterprises ezindi yoshat enterprise egi ekikuremere hatu waza kugira ngo abantu batandike gindi no kati banze turebe okutwakubasa kufitaho omukago hagati y'aba processors na cooperatives bamanye ngo really they are not competing kwihaho no ba complementing each other hati kirakiriho yaba logistics yaba distribution yaba transport bagikwate bagihereze bahi bagihereze ba cooperative cyo kubanza ecya kabiri government ka government nyena ngo eteho ehindure mu kiragiro cyayo egiretse mbweno hati twarebere ngo cooperatives nira kari y'abantu hati ekitwaza gukora twaza kubarondera fund turonde fund hakiri processing amate government hereze ba cooperatives sente bagire kibakweta ATM machines ATM nibakijoza nka anytime milk anytime ATM neja kube mu processed milk etar mu raw milk in fact mbeni tekateka a model whereby ba farmers umuntu wareta ritigana iriya raw milk watahana riti 10 ya processed milk abo kubona unda kunyamba tagarigere gate agar processed so that ejo cost of processing bajiha milk supplies zawe wanyitegereza nikireba kakikiri complicated konkati kiri complicated hariho partnership between cooperatives and processors nkibasa kubo nubakwata ATM machines tanka nego manager nerabamu neza amagomborora ne shukaga matagar processed omukashesho muntu neja natwara amateji gar processed there hat kuriya cooperative ne musharaho cost of processing yaba zaziri riti 10 katugire kashiringi 15 konka watwara mate gamayonjo tureke kugira mate tukaga producinga kandi tukagatwara tukagahereza ki abamahanga agandi ito tukanywa mate gatari marungi tukiya amatena ninyenda ngo kore comment uwana ugamba wagamba mu enshonga yo mbazi tinu kumanya abana yo ine nakakwate na milk production ahabo kuba abantu benji uko Abariisa mbabana bagamba hati ngo desa embazi eiba kubire neyo bushuzi manya neye nyanya manya neyo kwita rugongo manya neyachi hati mbajogesa embazogesete ente nyingi nguzikomere haza perukuma ngwente perukuma icyendezaho aha milk production tindi kumanya ikintu cyo mbazi iwe ko mukugu nubwo batari mukugu omubiri uka kugira uko wanugamba uryo mukugu indeed noreba ngo hatusho hati nyo kani kitekateka abo kuba nyosere ninkora research y'ibintu bya diary hati haba haro farm zina bachora nyoni nkosa umbazi yaba norbuku yaba guhombazo gunkozesa yaba spona yaba ki hati nyowe kunko bani ntabara 20 liters ntamu 60 mils aba ko bani ntina ko kunkuta munki ego hate kufa hati mtahi wanje uwe natamuke kirengo cyaki cyo mbazo kukiri oriya natabura mbazi agaraka tamuki dudu ogu hatoza kushanga abo kuba farms zezo zona zirahamwe oshanga ngwengoha nizigira sita nizibana zikurosinga engoha eje yatunga amani abo kuba etahaha ahambazo gwina amani kweko munde ziri letiko kuzita hata hitugambira tene muntu oinente zenjungu
kwara inentigana enti 10 ningi 15 zihumire ahabwo kwa abusinga embazi yitwe kaba farmer embazi tukora ki konka n'ubushoberwa nayo mayingo n'ubushoberwa haba ko batakikoze internet zirasta hariho abantu abayebineza Frisian almost zikaho abo kuba hakabaho dumping habaho embazi mbi habaho supervision nungi so hati ntwe nambo mutahi weto wa Uganda National Drug Authority ati wa man really kwa rukwemereza abantu baba penalizing hawe kino leta mbazi kutashyikira ukagudampinga ombukatari ukete ibintu by'abantu so nyoni njyango ecyo kiwagamba nicyo bimwe ahabi dysfunctional ibinani ngamba icyo nacyo nikimwari ibi umbazi ahawe ni impurangu nangwa government nangwa eregezaho ahabo kuba ni impurangu bariyo ba leta vaccine bariyo ba leta vaccine konga nyombe ni teka ntikece nanagambire cya piloting hatu wakwata an area wakwate gomboremwe ukajyota mbweneje gomborra hatu twaza kugikosa ka research nka pilot twaza ntumwena gumukosomba zogu ntwenda ngo burukozya habe hari umuntu wa veti ntwenda ngo mbazo gutaburwe guti ntwenda mwena mukosomba zugumwe ntwenda ngo mpadoke hata bakorebe byona ba fencing properly tubanze turebe ekikureta engo hakutafa niki nitwe kabafama kwa abusinga ninga kutwaza kubi kwandoninga kubyombazi ninga nabo numbaze nago wineshobe aboko bana baboko babe abembaze bajyangunga ba farmers nimwe umbaze numukosa kubi macyo kiriyo namazima umbaze ubwo abantu dudu bagitabura konka shatu bakoze ente bazi abantu abafama nibagenda bazo mu katare bagura dudu neyo kwita nkebiyenje sike hatu bagitabura batamuguriya yaba no bukenye wanogamba batabura na dudu nubaketa koki batabura batamuna koki akoki ente kazitambe so hadi nicyo kurebera amatege itugonga kuba koza gakebera bagashanga tekwenda kuvuga mu no akavugambo ko benda kumutira abo kamateto gagamba hote konka amazima garugo twine kuhinduraho ntwaza itutwaza kandi government nayo tubangire eti ho piloting jeti ka piloting aha umbaze na testinga nataya abantu bwange bona nataya ba veti ente kazitafiri mbweni mu ba farmer ni mukore ni mu kutwaza kubi arho enshonga ina kubengenda ngo leta ron twendereho abukwa turi kweza wanugamba government kubakwatiraho namunonga kubuildinga cooperative societies namunonga ukuza ombintu byembazi namunonga ukuza mbwena hinji nogamba government bakwatireho nangwa no bucaka kuba ikintu cyo ruguto cy'inguto abo kuba nkemotoka yindi birenerga za kashonjo ko amatega sire wanoza kwika rubayaho wanoza kwitaraho ndebera motoka yagireta amatego nagaho mu kandi zona ikirore cyo na cyamate cya yatka so uko ni government kuba kwatiraho mbenu government ekareta policy program ya parish development model buri gomboro buri murukano baza batamu miliyoni 5 pa financial year financial year buri murukano batamu miliyoni 100 pa financial year and the target was 5 years ekisange eki kugira ngo ekisange cyaza kwa buri muruka nkogwawe ugwa rushozi ningo ugwa rubrara ngubegura muri miliyoni 5 ahabwenki nk'Abariisa miliyoni 100 miliyoni 5 myaka 5 miliyoni 5 myaka 5 so emizo miliyoni 5 myaka 5 ahabwenki zo batarazigize mukare tureke abantu kuba bari Abariisa bekore mu murimo esente zo bazikozese umwanya ko kuza individual buri umwe bakamuhashira injo miliyoni no ne cyari kuza kuzikoresa no tari kuza utine cyari kuzikoresa bakazhanka cooperative society ninga bakazihereza abeteri no miringo yona uko
umwanya gwo kuzihereza omuntu omwe ukahurira omwe ngo azishwereze omukazi ondijo azinywira amarwa ondijo azigizirata ondijo azigizirata so imwe nk'abariisa kandi nkuku wagamba ukaba ino yenda ukaba ino nobasa kumaringota parish development model na challenges eziriyo mu Abariisa. Okay, hati nyewe aba government beja kunsasa abo kuba nyewe nyine a different idea about the parish development model. In fact kuyashwire nyewe I reconceptualized it nkagireba nagira nti no hati ese sente kazita gukora impact miliyoni igana aha parish impact erahi miliyoni imwe buri muntu impact erahi hati ngira nti hati hariho aba economics they have a strategy ninga a model nubajeta incremental approach ninga gradualism oboza kuza kushoza sente zono mwihanga ryona abenki utakugira uti mbwene sente kanste aharengo rwa yaba region emwe yaba regions ibiri hata kwate capacity tubanze tukore sente to stay in that area area so that to stay have financial year tujengo hat financial year northern financial year western financial year eastern financial year central like that hati kibase kushanga ngu watunga sente nyingi kandi wazitomu kikweka kandi zakora impact kandi hati ko kuba hati gradualism ninga incremental approach hati ko kuba no koreje region obano shomesa region eri yo mwako kwije ko kuba sente yo no star hati kuri yo bano shomesa yo kandi ko kuza kuzita yo sente hati no reba habiremu issues nyingi actually habuka ni burra radio ni plan ba complaininga nyoba campaign twaro nkaga nyoba campazinga hi so hatecho supervision never centralized kandi even amisho gona bihanga gaza human resource logistics finance biha byona nibizanka hi ahantu. That's the first point. The second point, waba noza preparing abantu noza kuba preparing uta nyombe ni shabangu aba ba commercial officers babatendeke babe investment advisors hati software zero hati no hatu katugire waba no yenda ku risenko kwenko mibiri hatu nje no zo wa investment advisor naye hayo computer najya to nonda kuri research nyera kuri senkoko nonda kuri senkoko zinga enko mibiri na feeding aki on computer plan yona neshora instantly atagire kuza gita no instantly no in fact na hati har loan calculators I even have it on my phone notamu sente zo kwenda notamu interest neko baraki hati twena kutugire by investment abamba baba commercial officers bashomesubwe ba preparing abantu omuntu kwa hati ogomwa ko gunani ngamba hati bariyo batasento mu western hati bariyo no bakoraki no ba preparing eastern no bakoraki abakuza kutunga sente zona bariyo no babashomesa bariyo no bazom farms zabo bariyo no bareba preparedness yabo konga hati no bakwata batambikira wachuro nambwe na ba OWC bakatwereze miyembe na nyowanye ngi ine miyembe rushanvu konga ko kushange hire no shoburwa naho kugita no gitom butare no gitanka ahabwenje hati kwa waza kutwereze emiyembe wahereze abantu 300 oso hati ahabwenje utakugira another one wereba ngo emiyembe ukataho factory ya juice kakabaka tarekaki kemiyembe arabo kuba yaba government or through a private konka ukaranga factory zireta ero hati nyoni yona ni intekta abo kuba hati parish ejo it's 1.1 trillion ni milioni ni bilioni 10 bilioni 10 hati bilioni 10 ezo ni milioni omutwara hati wazkwata ukazitoma region zibiri nangwa katugire ukazita sub region ukazita district ukazita gomboro ukazita parish der hata bamba personnel officers abamba bona aba parish abihanga yoni baka concentrating in one area bakamanya ngo bakikore kitweka cyangwa
umwaka wo kwija ogwe sente baza kora central umwaka wo kwija ogwe sente baza mu eastern umwaka wo kwija baza mu northern kandi kuri yiba atandikire hatko baraba bahero ku yare miyembe ningo ku byaro mwana hat kandi esente zazo mukora ki value addition niko nani kireba ahabo kuba tuza kwata kumama gizensi yona ngo gikwata umurundo gumwe no muntu kwabana nabo mbiri ahine akaceka katandikira president haruba ija ndambo roku no mano muntu wa taekwondo akana shoborora aba taekwondo amano kuba put in one fist hati nico twenda tukuri amano twenda tugate hamwe tugatere hamwe ga transforming hati zacho kuteka tekera factories ahubwo banangura nitegeta ngo hati nico twantuza mu echa connected nature so if we are dire beyond and falling in there processing facilities logistics training byona the falling out kan hat matter yonto zob omu ebakweta a new world order no manya world orders harho ebakweta by a world order where you had you had America and Russia as the dominant powers. So hata ashtur hati ijan hariyun hija China na unipolar area bipolar unipolar idiyo turgirum butegeki obu America hatugirum bakweta multipolar umbutegeki obu Russia umbutegeki obu America umbutegeki obu wa China kandi hatariyo na BRICS countries. So hati nubagera ngo the next world order is going to be a digital world order. Digital world order whereby wahika petrol station waza kushashura amashita wihayisende bajagwa ahatwikiriza cash no shashura raso momope technology niyo kuza kubana driving a development. So hati tukihanga, how are we prepared for that order? That begs the question about curriculum yitu ihanga ninga educational system. Nyombe mfutwekere nanka paper ina handikire nkahandikira ba Education Review Commission talking about hybrid schools. Hybrid schools is combining traditional schooling and vocational schooling together. Ekinyota hanikigamba kwihantwataga no mbyobururu abenshi batakugira buri shomero umwana akaza kurga musini ya 4 aine kintu cyemikone cyakubasa kwekorra ekaba certificate ekaba foundation certificate kuzo vocational yanda kora ki kuzo mutekaniko yaba atakwenda yanda kurigira mwaho aine certificate ye yokombeka nanda kuza gukora diploma akarga kazo mutekaniko hati ekice kiturumweki unemployment nija kweyongera habo kuba hati turiyo tuzo mu industrialization hati noza ku industrializing water otina abantu bari technical bari trained kandi abo bantu abahansa abo machine operators welders what tukujya muri kintu cy'amani no even ameza ashatu umuntu naye yayegire cyo gukora so nyoni cyo mbe ni ndeba educational system yitu tugihinduremo abako bahataro gap between education and industry tuine ku bridging that gap tuine kuronda nambone kara president ikintu cyo nakigambaho BPO business process outsourcing centers nyinga institutions hati abantu kuba bari aho marumbarara beide computers zawe 12 bari yono bakoremera mu ya Hong Kong architects graphic designers tubazayo baryaha kunkana bakorra Hong Kong uko no kurwana unemployment mbere nyene other ideas hati kabaraya teine cyaro cyona ekitaru job center nozayo nushanga imirimo yoneti imbere mu room yone bajota ninyenda umurimo gwacu go bwa drive hano bakwita win experience ki drive famity yawe rinkahi urakoze rinkahi references zawe zire baterayo bagira ubwo umuntu arije
ugenda utandika gukora tarukuza ko advertising ebya recruitment agencies manya kushashara yuki tebukwetengesa reka tenderaho nani gushaba usibure abakutureba kandi njagaruka kugira umwanya gundi ni kwereza kuba uce fresh ine ideas zindi bihanga yakubasa kugobamo gushaba ngo usibure abakutureba abantu bande bomwe bare aho kiganire cyo ntwireho nyonko muntu nyine ndi umbiti byamate ndiyo nifana byo ni ideas zanje ni style no bazitera konka tikunze biragumaniza gamo abo ko banyon really committed kandi and passionate about them so nyoni shaba really government ereke twatanise naba cooperatives naba processors tugire kiganiro kimwe hakariho group bakano bageta multi stakeholder ekayatandika hweke icyo kureta abantu kuganira kugira konkati cyagumizamo konka mbwe ningira ngo ahabo kugira government nungi kandi government erkwinduramo abo ko bahati turiyo mbwire obwense riyo nehinduka tendere naha bwecyo musibeje wa wantero mu gishogundi tujya tuganira hariya mwebare munonga umwami Winston Mwine Rwakanengyere kandi nanabagambire ngo no murisa no mushubuzi kandi ni senior economist kandi akabaho executive director abwa Nambore national chaimwe ni chicha economist nyowe indi international business okay kandi chartered marketer chartered marketer ukabiona nibiyo okay yes mnonga tuyagaruka kandi tukwereza twenda ngo na mnonga 2027 ubutuza kutayisa Afcon mpira ugwa Africa ugwensi ya Africa mu Uganda kandi nko muntu wa executive director wa Nambore national stadium tujya kugira nobwire nabwo tugire twaganiraho ibintu by'impira na bintu by'ishayi abo kuba binemo experience tuyagira bwire tuganira muri bwitu ni kusima mnonga bukurwo mukasheshe kandi kusiyesha hezi programs zinde za Sky nzagumzamo kusenye cyakare nasigara ndi yakoraje Edwin Sky TV irakari abantu